I dobrodošli na novi klip. U današnjem klipu ću vam pokazati jednu od najvažnijih stvari bez koje ne možete imati vaš klip na YouTube kanalu. Znači bez ove radnje ne možete imati klip na vaš YouTube kanal, a to je kako editovati ili ubaciti klip na vaš YouTube kanal. Znači veoma je prosto. Ovako, kada uđete na YouTube, normalno idete na Google pa YouTube, pisat ćemo ovako ovdje gdje imate ikonicu kanala, pisat će vam otpremi. Ima dva načina kako otpremiti klip, ja idem na onaj teži, a ovo je lakši. A sad kako da ubacite klip, samo hoću stopim video dok se ovo čita pošto snimam pa ne može brzo. Ovako, kada ste kliknuli ovdje na otpremi, ovo vidite, tu kada ste kliknuli ova pozadina će vam doći. Sad sve zavisi s kojim programom snimate. Znači svaki program kada uđete, a ja ću vam pokažati na Bandicam, znači kada uđete svaki će imati ovako kao folder, vidite piše otvori folder, svaki će imati ikonicu i u svaki, ako se imate sa actionom, Camtasia, znači Fraps, samo uđete u njih i vidjet ćete ovdje kao folder ili šta već. Sad vidite, vi kliknete na taj folder i ovdje imate video koji hoćete. Znači ako ste sad snimili ovaj video, to vam je taj obavezno video. I sad kako ga vi ubacite? Vi ga ubacite tako što uzmete i prevučete ga ovdje. Samo čekate da ovo postane zeleno. Stavite tu. Sad će ovo da se učita. A vidite, i počinje da se otprema. I vidite, to kada počne da se otprema, vi ovdje možete da napišete naslov klipa, znači napisati kako skinuti ili editovati klip na vaš YouTube kanal, a ovo vam je dole opis. Ja naravno neću izbacati ovaj video zato što već vidim. Vidite, kada se završi otpremljivanje, ovdje će vam pisati ovako, pisat će vam, ovdje sam vam sad piše objavi, piše će obrada je gotova i kliknut ćete na objavi. I to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, share i subscribe, puno bi mi značilo puno pozdrava do sljedećeg klipa. Ćao!